Bonġu Sinjuri, u nilqakom għal dan il-webinar ta' Ġemma l-aħħar wieħed għal din is-sena 2020 li kif kulħadd jaf kienet challenging, però tatna wkoll motivazzjoni biex nippruvaw affarijiet ġodda bħal din is-sensiela ta' webinars li kienu naħseb ta' suċċess għal kulħadd. Nixtieq infakkarkom li dan il-webinar ikun qiegħed jiġi irrekordjat u aktar tard ikun ukoll available fuq il-website ta' Ġemma. Illum ħaniddiskutu riċerka li Ġemma kienet nediet kemm fl-2018 u fl-2019 dwar kif dwar in-nefqa li ssir madwar il-miliet mill-konsumaturi u wkoll il-perċezzjoni tagħhom dak li hija financial personal money management. U biex niddiskutu dan is-suġġett biex nippreżentaw l-ewwel nett dawn ir-riżultati li saru matul sentejn għandna lil Marika Fsatti, Managing Associate ta' MSD & Associates, Denise Farrugia li hija l-Project Leader ta' Ħiliet fil-Komunità Agency for Community and Therapeutic Services, l-Abigail Mamo illi dawk li followjaw il-webinars ta' issa saret familjari magħhom ukoll, CEO tal-Malta Chamber of SMEs, u għandna wkoll lil Ben Kamil li naħseb m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni mal-parteċipanti tagħna. Ġesment huwa parti mit-tim ta' Ġemma illi se jkun qiegħed jgħinna bil jimmodera ċ-chat u l-Q&A. Kellu jkollna magħna wkoll il-Iris Kamilleri Mifsud, advisor fil-Ministeru tal-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, però sfortunatament inqalala impenn personali kif ukoll kien il-każ għal Dr. Marija Brown illi it-tnejn xtaqu li jkunu preżenti imma sfortunatament ma setawx. Infakkarkom jekk jaġobkom li jekk ikolkom xi kummenti biex tużaw il-chat function filwaqt li jekk ikolkom xi mistoqsijiet tpoġġuhom fil-Q&A għax qiegħdina nkunu nistgħu nifollowjaw dak l-interactions tagħkom b'mod iktar faċli. Wara dik l-introduzzjoni nibda biex ngħaddi issa għal-prezentazzjoni li ħattina Marika. U aħna bħas-soltu kif naraw xi riżultati li jkun interessanti nibdew niddiskutu u naraw xi joħroġ minnhom. Marika f'idejk issa. Very good. All right. Mela. All right. Okay. So, mela, thanks Mario. Mela, qabel ma nibda xtaqt ovvjament nirringrazzja l-Ministeru għal din l-opportunità. Kienu żewġ studji pjuttost interessanti qatt ma minna bħalhom. Għaliex speċi ta' ovvjament għamilna ħafna f'daw il-20 sena li nagħmlu riċerka bħala spending habits u hekk għamilna ħafna, ma specifically fi żmien il-miliet daqsxejn jora qatt ma kellna bażikament. Mela, biex nibda, ovvjament, il-presentation xtaqt, ovvjament, presentation bl-Ingliż, għax ovvjament il-rapport kien sar bl-Ingliż. Xtaqt forsi l-ewwel nafoka ftit fuq l-oġġettivi x'kien l-iskop daw iż-żewġ studji u x'kien l-iskop għalfejn għamilnieh u fejn iżżumjajna aħna bħala l-oġġettivi tagħhom it-tnejn. Il-metodoloġija, research methodology li użajna għaż-żewġ studji u mbagħad hawnhekk forsi tajjeb anke naqsmu mal-udjenza tagħna hija l-konklużjonijiet u l-key learnings li sibna ovvjament minn dawn l-żewġ studji li għamilna. Issa, kif qed x'kienu research objectives? Issa tajjeb li ngħidu li l-oġġettivi kienu l-istess, identiċi, għall-istess studji, anki il-research instrument li użajna, ġifieri il-survey questionnaire ħallejni l-istess apposta biex nkunu nistgħu nagħmlu comparative analysis mela.
importanti kien li saqsejnihom isma' intom, ovvjament kien fuq Christmas shopping mela il-respondents tal-survey minn ħassem fejn kienu nies li daw jixtru regali fi żmien il-Christmas. Regali ovvjament ma jkunux ġifri, that is our population basically tal-żewġ surveys. L-ewwel saqsejhom jekk jagħmlux budget huma meta jiġu fi żmien il-Christmas, meta jiġu Christmas shopping, kif ħallsu għal l-affarijiet li u servizzi li jixtraw, jekk waqt il-Christmas Day, New Year's Day, jekk whether they hosted families or friends, jekk ġew nies għandhom bħala biex ovvjament waqt il-festi. U mbagħad jekk użawx well-being services tipo marrux għand beauticians, hairdresser, etc. etc. U jekk xtrawx ħwejjeġ apposta ovvjament għaż-żminijiet tal-festi tal-miliet. U bħala Christmas spend fuq il-presents, fuq il-regali, fuq il-parties u l-festini li kellhom u l-ħwejjeġ li xtraw ovvjament x'kien l-spend li għamlu, bażikament. Issa bħal kull riċerka l-iktar importanti għax ħafna nies dejjem jekk jgħiduli, isma' qabel ma tagħmlu l-findings irrid nara l-metodoloġija kif saret. U jiena waħda minnhom li ma tantx inħobb nisma' il-findings jew key learnings ta' stħarriġ ġenerali qabel ma nkun naf il-metodoloġija kif saret. Kif qedtilkom, it-tnejn saru ovvjament targetjajna il-żmien tal-milied, ġifieri aħna qed nitkellmu fuq Christmas period 2018 u Christmas period 2019. Issa, però l-istudji per se, ovvjament, għamilnihom wara il-Christmas, mela wieħed minnhom kien sar isu February-ish 2018 u liħor ukoll isu ħallejna l-festi għaddu u mbagħad we kicked off biex tkun għadha friska x'ikunu nefqu ma nefqux. Ma minniex eżatt 1st January biex ngħidlek għax waqt il-festin ikun għadhom għaddejjin. U dak li jkun ma jkunx ħastok ta' kemm nefaq u hekk. Ġifieri il-żmien ta' meta għamilna il-feedback kien apposta propju pjanat kif għandu jkun bażikament. Issa bħala kif qed l-ewwel research instrument kienu identiċi identical għall-istess Christmas period, ġifieri 2019-2018, u ovvjament passoltu research instrument ġifieri survey questionnaire kien bl-Ingliż u bil-Malti biex dak li jkun jekk irid jirrispondi bl-Ingliż seta' u bil-Malti seta' ukoll. U tajjeb li ngħidu li l-interviews saru kati ngħidulhom, ġifieri by telephone, but it's a computer assisted telephone interviews li għamilna. Għal l-istudju sħarriġ ta' 2018 għamilna 501 interviews u għal 2019 503, ġifieri roundabout 500 dak kien it-target. Bħala l-etajiet, bħala demographics, għandna l-respondents kienu from age 18 to age 79 li daw ġew mill-kull reġun ta' Malta, ġifieri the 6 official NSO regions, ġifieri, għamilna mezz li rajna li l-popolazzjoni kollha tiġi ovvjament rappreżentata, plus ġiet rappreżentata wkoll by age u by gender, apart il-hometown tagħhom. Again, kif hekk l-ewwel il-min kien mistoqsi jew invitat biex mistieden biex jipparteċipa kien dawk il-persuni li xtraw ir-rigali fi żmien il-miliet bażikament. Issa tajjeb li ngħidu li 500 valid interviews ituna sħarriġ pjuttost serju fejn aħna ngħidu insomma fil-ġargin tagħna statistically significance ta' plus or minus 4.37 bħala margin of error at a 95 confidence level. Tajjeb li ngħid ukoll li fit-2018 għall-istess Ministeru konna minna sħarriġ nazzjonali wkoll interessantissimu fuq il-financial literacy. Issa tajdi x'għandu x'aqsam da ma l-surveys ta' Christmas għax. Bej ukoll da minn 2018, ġifieri għadu frisk, sa ċertu punt. Plus li rajna ċertu ċertu commonalities u similarities bej ovvjament ċertu areas bej l-istudji li għamilna
Christmas spend u anki fuq dal-financial literacy. So ovvjament as we go along nibdew nippreżentaw fejn kien hemm dik il-commonalities, nippreżentaw il-findings bit by bit. Tajjeb li ngħidu li dan is-survey tal-financial literacy kien survey internazzjonali, ovvjament aħna żumjajna fuq il-Maltin u Għawġin. Kollox għamilna 1,000 valid interviews, which has a very high, plus or minus 3% pala margin of error, and the statistical significance oli ħafna. U terġa il-kwestjonarju research instrument kien tal-OECD, ovvjament it-twikkjajni biex ikun għan jirrifletti realitajiet ta' Malta, il-financial literacy ta' Malta, u dal-isħarriġ sar ma' 30 pajjiż ieħor. Fil-fatt dal-aħħar għadu kemm ħareġ l-istudju, ovvjament il-rapport l-OECD ta' ovvjament mhux Malta biss ma' Malta compared to the 29 other countries. Just to qualify this bħala financial literacy, l-OECD defines it as, ħanajta bl-Ingliż, però it's a combination of awareness, knowledge, skill, attitude, importanti ħafna, and behavior necessary to make sound financial decisions and ultimately achieve individual financial well-being. Ġifieri mhux qed ngħidu financial literacy kemm kapaċi naqra xi annual report ta' xi kumpanija kbira nqgħod nara kif marret u public shares u bonds. Le, pjuttost the man in the street, the person in the street, kif hu kapaċi jimmanagja ovvjament his or her to achieve individual financial well-being. Vera, jekk nista' ninterrompi naqra Marika fuq din. Dal-aħħar ukoll qed jiġu żviluppati bħalma jsiru personality test biex jaraw il-tip tal-personalità jekk huwiex extrovert, jekk huwiex introvert, etc. Issa qegħdin jagħmlu wkoll personality test, behavioral assessments biex jaraw il-predispożizzjoni tal-individwu versu l-infiq. Jiġifieri dan il-personalità tiegħu kif hija stabbilita biex ngħidlek meta wieħed jiġi biex jara kif jonfoq il-flus jew biex jimmaniġġja il-flusu. U allura din li qed issemmi hawnhekk bħala definizzjoni l-indisinata ta' financial literacy li tagħmel ukoll enfasi għall-attitudni u għall-imġiba hija importanti ħafna għax anke qed tintuża biex inti meta tistrada il-taħriġ li tista' tagħmel biex wieħed jikseb il-kapaċitajiet finanzjarji fuq livell personali, allura tkun tista' dak it-taħriġ tikkastamajżjah għall personalità tiegħu. U din hija xi ħaġa li hija wkoll cutting edge li qegħdin aħna naraw aħna bħala ġemma kif ħankunu nistgħu napproċċjaw ukoll il-mod kif aħna nipprovdu informazzjoni u nissapportjaw lil dak li jkun biex iżid il-kapaċità tiegħu. Naddu għar-riżultati. Imma l-punt tajjeb Mario, għaliex dak apposta u anki neħi l-kappell il-Ministeru li il-Malta kienet l-ewwel darba li Malta ħadet sehem f'dan l-istudju internazzjonali, ġifieri it was a very good initiative minħa tal-Ministeru, onestament qed ngħid. Mela, ovvjament ngħaddu għall-findings ta' dal-studju u nibdew bil-setting the Christmas shopping budget. Jekk għamlux budget, ovvjament meta jiġi għal xiri fi żmien il-miliet. Issa, tajjeb nispjega mal-għajx, imbagħad kif naraw slide waħda naraw il-slides huma kollha xorta bħala template biex ngħidu hekk. Jekk taraw hemm iż-żewġ pie charts hemmhekk u li għamilna fil-kaxxa l-kbira għamilna il-comparisons bej l-istudju ta' 2019 u l-istudju ta' 2018 u taraw kif. Ovvjament tajb li ngħidu li il-respondents tal-surveys huma kienu totalment differenti, ġewx badna l-istess persuna u saqsejniha, però taraw
kemm iż-żewġ studi they are very comparable. U hemmhekk, again, as a researcher nitkellem, hemmhekk induna li mela s-survey ħadem speċi ta' biex niġu għall-ispent u l-min xtraw kif għaldu tistaw timmaġinaw high percentage xtraw il-rigali għal family members. Tajjeb li ngħid għaddi domanda it was what we call a multiple response. Ġifieri jekk noddu il-percentaġġi kollha tal-pajjiż ma jiġux 100%. Għaliex? Għax dak ir-respondents għax tara regala għal-familja tiegħu, regala għal forsi xi ħabib jew ħabiba jew relatives, ġifieri ovvjament allura it's a question li ngħidulu multiple response. Però tajb li ngħidu hija l-iktar ovvjament il-Christmas spend kienet fuq il-immediate family members, fizzer jekk tinnotaw wara 2018 huwa 97% u 2019 96, ġifieri hemmhekk qegħdin. U l-oħrajn ovvjament anki l-mixtara l-colleagues u l-impjegati l-oħra fejn jaħdem u l-family and friends ukoll. Naħseb hawnhekk il-mistoqsija ovvja hija x'ħajġri din is-sena. Abigail, COVID, all this upheaval, inċertezza, x'inhu l-feeling fost il-komunità tal-business, fost il-membri tagħkom? U intkom għandkom firxa kbira tista' tgħid ma' kull min tmiss għandkom tirrappreżentaw jew jekk hu xi ħadd li jagħmel ix-xahar jew li jagħmel id-dwiefer jew li jbieħ, whatever. Relatat ma' din l-slide partikolari, jiena qegħdin nanticipaw li 2020 ħajkun ftit żgħira differenti. Fis-sens li ħajkun hemm focus ikbar fuq l-immediate family members u l-close friends. Għax dawk jisom huma dawk iż-żewġ variables li inti dejjem ħajkollok anka fil-miliet li qegħdin naraw li xorta ħajkun hemm xi tip ta' kuntatt mal-immediate family, mal-close friends. Jiġifieri maħniex qegħdin ngħidu neċessarjament li ħajkunu qegħdin jagħmlu l-festini li jagħmlu s-soltu, però it will be nice to think of the friends, to think about the family, and they will find a way to exchange gifts. Xi ħaġa li qegħdin nistennew li jista' jkun ċertu spending isir anke iktar tard matul is-sena għax forsi people will pace their gift exchanges a bit more. They will stretch the period, allura mbagħad jixtru r-rigali iktar fi żmien fit-tul. Però ovvjament those will be very, very predominantly qegħdin naraw. Issa wkoll naħseb f'dan il-Christmas ħajjiżdiedu wkoll is-self-gifting. Li rajna minnaħa tal-konsumatur li they are investing more in their homes, they are buying things that they will enjoy together as a family within their home. In-nisa tiqattaw ħafna aktar ħin id-dar, so naħseb ħanaraw daqsxejn element ta' self-gifting forsi u bata l-istudju li jmiss indaħlu gifts for oneself or one's family as well. U naħseb hija kategorija importanti ħafna, forsi wkoll kategorija li kif naqbad ngħid we self-sacrifice, we don't take care enough. Ben, you have a young family. X'qed tippjanaw għall-miliet? Kif qed ħares lejn dan il-miliet u in terms of presence u entertainment? Ma rridx ninstemajsni wieħed li ma nagħtix importanza lill-miliet għax l-iktar ħaġa naħsasa ngħid importanti f'ħajti hija l-familja. U għaldaqstant il-miliet jisa hija skuża jew raġuni oħra biex tiċċelebra dik il-ħaġa hija l-iktar importanti fil-ħajja tiegħek. Iżda naħseb ma nafx hekk ġietx b'mod awtomatika jew maż-żmien li maħniex daqshekk forsi daqs ħadd ieħor inclined li nagħmlu association bir-rigali u l-miliet.
U ma nafx jekk xi ħaġa tas xi kultant ngħid imma forsi għax aħna żenin u m'għandniex il-ħin qogħdu mmorru shopping u nixtru, jew għax ġenwinament nippruvaw nemmnu li Christmas is not just about presents. I like doing the latter, imma fil-verità naħseb hija mixture mit-tnejn. Imma jokes apart hija xi ħaġa li issa li jiena għandi t-tfal nixtieq li ndaħħal din is-sens ta' sabiħ li tinġema' mal-mejda u jkun hemm ir-rigali. Iżda ma naħsibx li xi kultant mill-esperjenzi tal-bib tiegħi u anke ġieli xi pressure li nħoss jiena li bil-fors trid tagħti rigali lil kulħadd fil-miliet hija wisq. That is my honest opinion. Insertajna wkoll li f'Diċembru fil-familja tagħna għandna ħafna birthdays ta' li x'għandu x'jaqsam. Imma iktar ġelet ninduna li għalfejn dan il-fass kollu fuq rigali għall-miliet. Hija xi ħaġa sabiħa. Aħna sibna jiena nsejħu la loophole. Jiena bniedem prattiku ħafna fil-ħajja tiegħi u kont suġġerit l-idea jiena u vera ħadmet li nagħmlu secret Santa bejn il-familja tagħna. Li isa xorta jkun hemm dak il-moment sabiħ fej taqsam dawk ir-rigali mal-familja tiegħek waqt il-mejda u waqt il-ħin tal-ikel jew kulħadd jagħmel fil-ħin tiegħu differenti. Iżda m'hemmx għalfejn toqgħod tixtri 3-4 rigala għal kull persuna tal-familja. U sibna li ir-rigal jista' jkun ta' iktar sostanza forsi f'dak is-sens jekk inti għandek budget tal-argument ta' €100 għall-familja kollha tiegħek. Daqqa waħda il-€100 tista' nfoqosha fuq persuna waħda u mbagħad ikun daqsxejn tal-konfidenza bil-hints sottili minn nies oħrajn tkun trid dik il-persuna tagħtik il-persuna xi trid u tixtri ir-rigali għal dik il-persuna. U sibniha effiċjenti din is-sistema mod prattiku ta' ħin jiġifieri flok qed tixtri 7 rigali qed tixtri rigal wieħed u anka minn aspett ta' not making Christmas just about presents. Tajjeb. Interessanti. Marika, għaraw xanna iktar, pero dan il-punt li għajjem Ben huwa punt importanti ħafna u għanna u koll xi riżultati li nerġaw niġu għalih dal-argument. Ek joġbok, Marika. Mela, għaġbitni l-dak tal-ħint sottili, xkultant il-ħint ma taċ ikunu sottili. Laqqa xejn, jena minnaħa tal-mara u tat-tifel ma jkunu sottili xejn. Ma jkunu sottili, forse minnaħa tijak. I'm joking. Mela, tajjeb, issa saqsejnihom, di interessanti ħafna, pero mela saqsejnihom dejjem ovvjament l-istudju kien fuq il-Christmas spending in Christmas. Saqsejnihom jekk għamlux budget qabel ma marru bdew jixtru il-rigali għal Christmas. Għadi jekk taraw interessanti, hawnhekk għandna li jisu round about 60% għalu iva, mela kien hemm a good 31% li għalu iva nagħmel budget għal kull rigal li se nixtri. Kien hemm min qal nagħmel budget overall, tipo dal-Christmas dal-miniet għandhom fuq tant għall-presents kollha. Però dida xejn nara a bit worrying li 2018 kellna a good 29% ġifri wieħed minn kull tlieta ma jagħmilx budget. U terġa' di qolit f'2019 kellna good 47% li ma jagħmlux budget. Issa forsi xaġa li mhix qed tidher hawnhekk għax ovvjament aħna l-istudju ħriġna ħafna aktar dettall milli għandna hawnhekk. Tajjeb li ngħidu li anki bej nisa u rġiel bej il-ġeneri kien hemm li fit-2019 il-nisa il-budgetjaw aħjar mill-ġiel. Fil-fatt only 36% of females against the 58% of males did not set a specific budget. Ġifieri l-irġiel iktar jonfqu ma ngħidx bl-addott. Imma ma għamlux dak il-budget jisu dak il-planning li semma tajjeb ħafna ma. Il-raġuni però hija sempliċi. Illi l-irġiel ikollhom pressure qawwija minn nisa kemm jonfqu, jiġifieri dik hija l-problema. Dik ma ħarġitx mill-riċerka, ma dali qed tajtet ma ħarġitx qed niċċajta. Jista' jkun saqsejnihom li hemm dik id-domanda. Jiena naħseb illi biex wieħed jasal għal konklużjoni fuq din il-varjanza wieħed irid jara t-trend u hawnhekk kull ma għandna huma żewġ data instances illi ovvjament mhumiex biżżejjed biex ngħidu isma' hemm din it-trend li mhux qed jiġi settjat budget speċifiku. So I think għalkemm l-istudji jkunu statistikament robusti, ovvjament dejjem jaf ikollok dawn it-tip ta' varjanzi li
trid tapprofondixxi ħafna biex. Pero Mario, niċċellenġek daqsxejn fuq dak li qed tajt ħanellek għalfejn għaliex hekk imur fis-slide l-oħra ftakru li fil-bidu qedtilkom għamilna dak is-ħarriġ Malta kollha 1,000 interviews li huwa robust ħafna fuq il-famuż financial literacy u anki hawnhekk id-domanda ma kienx fuq il-Christmas, id-domanda kienet x'inhu ma l-inizjattivi li jieħdu taken by adults to keep track of their own and household finances. U anki hawnhekk sibna li wieħed minn tlieta ftakru li l-istess by and large percentage li għadni kemm semmejt l-ewwel. Dak ir-riżultat fil-mija kien, jiġifieri jiena dik il-varjanza fejn fit-2019 49%. Le ma dik iva, ma mekka din. Dik tal-one-third naqbel miegħek li dan huwa wkoll korraborat mal-istudju tal-OECD. U allura hawnhekk wieħed jara li hija veritira u anke allura x'nistgħu nagħmlu biex dak il-persentaġġ attwalment jonqos biex ikun hemm iktar sens ta' x'ismu. Denise fuq dan l-aspett ta' kemm nies jibbudġettjaw joqogħdu attenti. Intom li taħdmu fil-komunità u wkoll taħdmu ma' gruppi vulnerabbli. Taraw li hemm iktar inqas fejn wieħed jippjana għall-ispejjeż. Trid tixgħal il-mikrofon. Ma nistax niġġeneralizza li persuni vulnerabbli bil-fors jew ma jagħmlux budgeting. Ara jien naħseb inħares il-vulnerabilità aktar milli kategorija huwa fażi li ngħaddu mill-ħajja. Hawn nies li jdumu iktar f'dak il-perjodu, hawn nies li jidħlu jħorġu minnu skont il-bżonn, skont x'toffrilhom il-ħajja. Ma nistax intqajt ma' nies li huma vulnerabbli li qegħdin taħt il-linja tal-faqar jew fil-faqar li jkollhom kapaċitajiet ta' kif jibbaġettjaw li jimpressjonawk. Intqajt ma' nies oħra li jaħdmu għandhom paga tajba, imma il-kapaċità tagħhom ta' kif jaqasmu flushom mhijiex tal-istess livell. Ġifieri essaġġ ma nistax ngħid li ma fażi tal-ħajja jew f'liema kategorija n-nies huma iktar kapaċi li jfadlu jew li jidossu flushom jew jippjanaw kif jonfqu flushom. Li huwa żgur huwa li il-milied huwa żmien daqsxejn diffiċli għal-fatt li hemm lifestyle li qed tiġi proġettata lifestyle li jkun kontinwament li min huwa għaddej minn żmien diffiċli finanzjarju qed jiftakar li hu ma jistax jilħaq miegħu. Allura aħna min-naħa tagħna x-xogħol tagħna fil-komunità nagħmlu preparazzjoni għaliha permezz ta' mentoring sessions li jkollna ma jkunx iffukat bil-fors u budgeting huwa parti minn care plan li aħna nagħmlu fejn nindirizzaw dawn id-diffikultajiet għax aħna nafu li ħadd tiġi affaċċjata lis-sitwazzjoni żmien il-milied. Nagħmluha tul is-sena kollha, però żmien il-milied intu aktar attenzjoni. U dan li qed tgħid jerġa' jenfasizza l-importanza tal-karatteristika individwali ta' dak li jkun versus kif jimmaneġġja flusu. Mhijiex kwestjoni li wieħed huwa vulnerabbli biss, imma hija iktar bbażata fuq l-attitudni u l-imġiba u psikoloġikament kif iħares lejn il-ħajja. Jekk nista'? Tajjeb, Marika. Nistgħu nkomplu fuq dal-punt li għadha kemm semmejt issa Mario. Okay. Għaliex, fl-istess studju li konna minna fuq financial literacy, konna saqsejnijom fuq, għamilijom a list of statements fuq their financial attitude. Dak semmejt inti l-approach vis-a-vis the financial literacy, vis-a-vis their f'dal kas. Domanda, statement kien, taqblu u ma taqblux ma dal-statement, I keep a close personal watch on my financial affairs. U ġajna rajna li 1 in 3 do not keep a close personal watch on their financial affairs. If għalet Denise, mux just fil-Christmas, forse fil-Christmas
Ovvjament tiġi iktar, it is more tikber il-problema jekk hemm. Però f'dal-każ ġifieri dejjem qed niżru li jisu nofs terz mill-poplu hemm barra jisu mhux qed ngħidu carefree, imma dik il-financial literacy kemm hu kapaċi jmanagja il-finanzi tiegħu kif suppost mhux qed ngħidu ma tgħix, imma li tajt bl-Ingliż ngħidu għandek xi ħaġa for a rainy day, so dik importanti li jkun hemm at least fil-fema tiegħi. Il-fatt għadax daw poġġejnihom hawnhekk għax vera it was really in keeping. Another financial attitude kienet sentenza saqsejnihom jekk jaqblux jew le. Il-sentenza l-statement kien I find it more satisfying to spend money than to save it for the long term. Again, 1 in 3 qalu li huma ma jaqblux maħħadi, ġifieri li preferu jobqgħu issa milli living for the day. That again, ma tridx tispiċċa, taffordja u ma tgħix. Dana kif forsi tafu qed minn Marzu bdejna nagħmlu sensiera ta' stħarriġ mhuwiex daqshekk approfondit biex naraw l-effett tal-COVID ukoll kif kien qiegħed jimpatta lill-individwi u dan ir-riżultat jidher li għadu hemmhekk, jiġifieri il-riżultat ta' wieħed minn 3 kultant anki jkun ftit iktar għoli jibqa' hemmhekk u dan għandu ovvjament ramifikazzjonijiet importanti għax kif nafu aħna li bniedem jistrieħ biss fuq il-pensjoni tal-istat mhijiex biżżejjed biex wieħed jista' jkompli għaddej bil-stil ta' ħajja li wieħed ikun imdorri bih meta jkun qiegħed għadu jaħdem. So this is an important consideration. Tajjeb Marika. Tajjeb, mela, u saqsejnihom mela, dawk li għamlu budget. Your budget, overall your budget, tinnotaw isfel taħt il-bar chart għandek 2019 kena n-numru ġbir mill-500 kena 262 respondents li qalu they set a budget u fi-2018 kien hemm 351. Indaw saqsejnihom x'azzjoni għamiltu biex għamiltu l-budget? Ġifieri, okay, qedtu setjajtu budget, x'għamiltu? Kenna a good 54% fit-2019 qalu I made a mental note of my spending. Per eżempju, ġifieri hemmhekk ara fuq tan, dak fuq għal dak fuq ta' ġifieri a mental note. 39% fit-2018. Kien hemm min literalment għamel nota ta' kull gift li xaf fuq node of your Excel, ġifieri fuq il-mobile. Issa kien hemm hawnhekk 10% vjot minn 10 ma ħax azzjoni ta' xejn, bażikament. Jiġifieri is-setja budget ma mbagħad daqshekk bażikament. Issa kien hemm min qalilna vera mhux ħafna, ġifieri 6%, 2% li they use their credit card mostly. Jiġifieri so hemmhekk daqsxejn tfisser li forsi debit card fine, meta mbagħad tmiss il-credit card trid toqgħod attent iktar, però għandna finding iktar importanti fuq il-credit card li ġejja. Issa, saqsejnihom xtrajtu xi rigal li which exceeded the budget li kontu għamiltu għal dak ir-rigal. 74% fit-2019 għalunna le u 72% 2018 ukoll, però kellna dak il-29% u 26% again wieħed minn tlieta. Li għalna Iva, sportivament Iva I did exceed the budget. I mean, to be fair, di tiġi kulħadd inti tippjana, but tistittex u kif edna kif qalet Abigail, for your close, family and friends, people forsi tajt ġej Christmas, vera budget jgħid X, imma sibda l-rigal, vera jaġobni naf li ommi missieri oħti se jaġbuhom, so it is normal li forsi dak li jkun jekstidja daqsxejn Da jfakkarni, però Marika, fil-definition li xi ħadd kien tani darba ta' budget. Illi skondi l-persuna il-budget huwa kemm għandek flus biex tonfoq. Irrispettivament ta' somma, jiġifieri kemm għandi flus nonfoq. Illi naħseb jiena x'taħseb ben inti taħseb illi hija prevalenti din li kemm ikolli flus nonfoq fost iż-żgħażagħ?
diffiċli nitkellem fisem iż-żgħażagħ kollha għaliex naħseb hija xi ħaġa wis diffiċli biex nagħmel hekk. Iżda interessanti ħafna din il-ħaġa meta semmejt differenza bejn nisa u irġiel fejn jidħol budgeting u inti u titkellem dejt tisni nirrifletti fuq innifsi. U jkolli nammetti li vera jisni ma tantx nagħmel budget meta mmur nixtri rigal għal xi ħadd, iżda mbagħad iktar ma ħsibt fuqha konkludejt survey internament li nagħmel budget mingħajr ma naf. Jiġifieri forsi whereas il-mara tiegħi ikollha budget iktar strutturata, qabel ma tmarret tixtri taf li ħathom fuq 20 euros għal dik il-persuna. Jien ma nagħmilx dak il-proċess. Jiena mort nixtri l-ewwel, imma meta wasalt hemm mingħajr ma rrid mort f'ċertu section li naf mhux ħajkun rigal, jew mort f'ċertu ħanut li naf mhux ħajkun rigal ta' euro, ma mortx għand tal-lira u laqqas mort għand muskat ma wasibx xi karozza, mort għand x'imkien fejn naf li bejwet ieħor qiegħed fil-budget tiegħi, imma mingħajr ma għamiltu. Ma nafx jekk xi ħaġa li nistgħu ngħidu l-irġiel kollha u n-nisa kollha hekk, imma inti u titkellem dejt nirrifletti fuq il-budgeting tiegħi. Naħseb jiena diversi riċerkaturi illi n-nisa huma iktar konxi u jagħmlu budgeting iktar strutturatu kif suppost. So this is what you are reflecting on tends to be supported in various literature. Però xaġa li qalben huwa verità ħafna x'innota ben l-ewwel l-iktar 54% huma bħalek li I made a mental note of my spending while doing the actual shopping. So you would fall in that cohort. Ġifieri you are not alone li tagħmel hekk biex dak li jkun ikun xew bad dak il-ħin jagħmel mental note, which really and truly, issa jiena mhux ekonomista, imma it's still budgeting, mhux taqbad tonfoq u mbagħad tiftaħ il-wallet u ma ssib xejn, jiġi l-kontijiet tad-dawl u l-ilma u kontijiet oħra li jkollna the end of the month, or beginning of the month, u mbagħad ma ssib. Ġifieri it's still budgeting what you do, even if it's written down on a notebook or Excel rather than a mental note. So you're there, so don't worry. Inti semmejt li you work with people biex jiżviluppaw biex ngħidlek pjan ta' kif jistgħu jimmaneġġjaw is-sitwazzjoni tagħhom aħjar. Dan l-aspett kif jiġi trattat? Min-naħa tagħna dan l-aspett jiġi trattat meta jippreżenta ruħu bħala problema li taffaċċja l-individwu u l-familja. Ġifieri aħna dejjem meta niltaqgħu mal-familji ikollna l-assessment u nibdew naraw il-challenges jekk tintaqa' magħhom il-familja. Meta jiġi ppreżentat dan li, pereżempju, fl-aħħar tax-xahar mhux tikolli flus biżżejjed, il-kontijiet mhux qed inħallasom fi żmien li għandek bżonn affarijiet essenzjali u ma nistax nixtruhom, hemmhekk aħna naħdmu mal-klijenti tagħna biex huma jirrealizzaw is-sitwazzjoni. Ġifieri aħna kullu rridu li huma jirrealizzaw is-sitwazzjoni, li huma jpinġu l-istampa ta' x'qed iwassalhom biex ikunu hekk. Jekk pereżempju jekk għandna xi ħadd li isma' jiena l-benefiċċji mhux qed iservuni, x'nistgħu nagħmlu? Jiġifieri dejjem il-ballun ikun f'saqajn il-klijent u mbagħad il-klijent jirrealizza li hemm bżonn il-ħajja tinbidel, li hemm bżonn edukazzjoni. U l-mentor, il-social worker tagħna u ġieli anke terapisti tagħna jakkumpanjaw il-klient biex jibda jagħmel il-bidliet neċessarji li hemm bżonn fil-ħajja tiegħu. L-iktar ħaġa naħseb challenging għalina hija li sakemm il-persuna tirrealizza li hemm bżonn tagħmel xi ħaġa. Once imbagħad il-persuna tirrealizza u mbagħad hemmhekk ikollu l-għajnuna kollha li hemm bżonn biex ikun jista' jilħaq il-pjani tiegħu. Tajjeb li ngħid ukoll li aħna anke l-istaff tagħna huma trejnjati financial literacy minn kors li nħoloq ukoll minn ġemma stess. U naħseb jiena semmejt punt li huwa interessanti ħafna Denis fis-sens li meta wieħed irid jagħmel bidliet u dawn huma bidliet ta' kif wieħed tal-imġiba ta' wieħed versu l-flus. Għandu bżonn is-sosten. Jiġifieri trid altru tkun saħtek u self-directed biex ngħidlek
biex tagħmel ċerta bidliet li huma li sostnihom għal-futur. U hawnhekk fejn il-coaching u l-mentoring jidħol fl-elementi għaw biex il-dak li jkun jissapportjah f'din il-mixja li jkun qed jagħmel biex imbagħad dawn il-habits il-ġodda jkunu second nature, because għax fl-aħħar mill-aħħar dik il-vaj. Dik l-iktar diffiċli li tkisser habits li jkunu għadin hemmhekk u toħloq l-oħrajn ġodda u jieħdu post l-antiki dik l-iktar diffiċli. Mario, kemm ngħid għax the next slide hija proprju dak li qed tgħid Denise bażikament. Issa da mhux fis-survey tal-miliet. Dan again fuq il-financial literacy saqsejnihom jekk kien hemmx sitwazzjonijiet fejn l-income ma kkaverjax l-ispejjeż li kellhom in the last 12 months. Mhux qed ngħidu f'kull xahar. Però again, wieħed minn tlieta kellu da sitwazzjonijiet tgħidli mhux kulħadd forsi kellek innaf marritlek il-washing machine marritlek. Però jirrelataw. Jirrelataw. Issa, it could be either kif għal Denise mismanagement tal-income u l-ispejjeż, jew inkella tiġik xahar ħażin li assolutament kulħadd tiġi jisu it never rains but pours. Però I'm pretty sure li a percentage of those huma li qed tgħid Denise. Sorry, Mario. Abigail irid tgħid xi ħaġa. Iva, dawn l-affarijiet li għadin tajdu, nixtieq nagħmel ftit reflections fuqhom. Għax naħseb l-aħħar mill-aħħar that is the reason why this study u qegħdin naraw it-trends. L-ewwel ħaġa jiena nara li budgeting is something that is learned. Issa jew hija xi ħaġa li forsi we manage to acquire from our parents. That we see budgeting u skont il-leeway li jtuna fuq kif jintefqu l-flus. Pero xorta nemmen li mbagħad ikun hemm il-proċess li once li inti jkollok il-flus fidejk, inti titgħallem timmaneġja flusek. U fil-fatt naħseb ħarġet mis-survey li għamiltu mill-studju li għamiltu id-differenza fl-etajiet li meta inti tkun ikbar tkun għaddejt minn ċertu esperjenzi fil-ħajja li inti mbagħad automatically irrealizzajt li inti trid timmaneġja il-flus tiegħek aħjar. U kemm in-nies jimmaneġjaw flushom aħjar m'iniex ċerta naħseb hija daqsxejn maqsuma bejn il-kapaċità tagħhom li huma għandhom l-skills neċessarji jew inkella huma they were presented with the tools. Aw min pereżempju juża Excel sheet, jiena nħobb nuża l-Excel sheet, imma mhux kulħadd jaf juża dan it-tip ta' sistemi, aw min għandu applications. So għalihom the management of money min ma jkunx jaf juża daw it-tools jew jaf li daw it-tools jeżistu, jista' jkun iktar tricky biex ikunu jistgħu jagħmluha. Ġifieri hemm dak l-aspett. U mbagħad hemm l-aspett ieħor li it relates to affordability naħseb. Jiġifieri meta inti tħossok li m'intix daqshekk is-sikkat ma tiġix fi problema li inti tiġi biex tħallas il-kont tad-dawl u l-ilma fl-aħħar tax-xahar jew inkella titħallas il-kera, inti awtomatikament ma tħoss daqshekk in-neċessità that you watch after your finances li fil-verità din il-kultura ta' planning hija xi ħaġa li aħna rridu nindirizzaw kullimkien. Kemm jekk dawn din isibuha diffiċli jgħaddu minn xahar għal xahar u kemm jekk wieħed għandu il-means li jkun jista' forsi jippjana aħjar u jipproġetta ċertu finanzi lejn il-qudiem, il-planning tal-qudiem dak li huwa fl-aħħar mill-aħħar din biċċa xogħol kollha li qegħdin niddiskutu. Plus li ma nistax ma nsemmix id-differenza bejn il-females u l-males li huwa topic daqsxejn favorit tiegħi. U jiena moħħi jixtieq jaħseb li forsi females tend to be, avorja ma nħobbx l-istereotipi xejn, a bit more organized, so they manage maybe some finances of the family. But there might be a situation where females are also not so financially dependent and they end up having to manage the budget mentri forsi il-males li ikunu il-main breadwinners iħossuhom li għandhom bżonn inqas they manage the budget of the family, so they feel less restricted to spend money, mentri in-nisa forsi qegħdin f'sitwazzjoni li għandhom daqsxejn iktar iħossu iktar restriction biex jonfqu. U din naħseb Abigail li huwa punt interessanti ħafna, ma nafx jekk saret xi riċerka Marika. Imma jista' jkun ukoll illi
l-obbligazzjoni jista' tiġi mitfuqa fuqhom fis-sens li jekk ir-raġel huwa l-breadwinner u l-mara hija l-homemaker, mela dawn huma l-flus li għandek biex inti timmaneġġja d-dar, trid tħossib it-tfal, trid tħossib ix-xiri, trid tħossib ma nafx qiegħed nispekula f'dan ir-rigward. Però ċertament ir-rwol li aħna niġu motija ħafna drabi wkoll jaf jindirizza b'ċerta mod. Skużani tajtlek klima kemm Abigail. Le, kont se ngħid xi ħaġa li it-trend tal-living beyond our means. Li anka ovvjament bl-użu ta' ċertu financing instruments, il-COVID għamlitilna realization daqsxejn differenti that we can live simpler lives avolja. Jiena nemmen li ma li jinfetaħ l-airport u affarijiet oħra jsiru possibbli, we will really enjoy those moments and we will make sure to go abroad. Però naħseb xorta ċertu ħajkonna ċertu changes, ħajkonna realizations li qabel ma kellniex għax ma kellniex spazju, ma konniex nagħtu lil nfusna spazju biex ingawduhom, to live a simpler life. U naddu mingħajr ċertu affarijiet u nikkonċentraw fuq affarijiet li huma daqsxejn iktar ta' kwalità. Dan huwa wkoll punt interessanti ħafna u għandna xi slides li jmorru ma' dan li qed tgħid. Forsi Marita jekk naġlu naqra u qiegħed jafas. No, tammel se. Mela, Black Friday. Saqsejnjom is-segend daw findings ħarġu mill-surveys, two Christmas surveys li għamilna. Black Fridays jekk għadux, whether they capitalized on the Black Friday sale u rajna li 2018 19% said yes, u mentri 2019 15% ġifiri emmek edin, ġifiri by and large ħaltu. Però jekk naraw some findings li ktibna isfel, the young adult cohort took most advantage of these sales. The young adults ġifiri between iż-żar, il-cohort iż-żar, 59% of individuals who took advantage of these sales were aged 18 to 39, while in 2019, 43% were aged 18-39, ġifri emmek edin. U f'dal każ forsi għawek naqbeda ġej ma' Abigail, females also took more advantage of these sales than males. Issa forsi għanħan naħobbu nixtru iktar mill-irġiela nħoddu l-okkazjoni tal-Black Friday, or ġenwinament nużaw dil-Black Friday sale to biex jinexxina forsi we capitalize a bit on the sales. Li ċertu sales, ċertu discounts huma vera tajbin. Morti kjuja Ben, inti? Now come naħseb. Għandek il-mikrofon. Sorry, għina dominitjat. Le, ma morx nekjuja, minix, għax raġuni oħra, minix fan kbir ta' Black Friday, għaliex hemm din il-perception li ħafna minnhom huma gimmicks. Mhux qed ngħid li huma hekk għax nisma' mbagħad ħafna nies li ikollhom ħafna deals tajbin. U naħseb meta kont actually din il-presentation li bagħad inti bdejt ngħid kemm tagħmel sens li tippjana daqsxejn qabel u forsi jirnexxielek takkwista xi moħħi ma jtinix, naħseb tant nkunu għaddin ħajja maġla. Nitkellem għalija xi kultant nibda naħseb għar-regali tal-miliet ġimgħa qabel jew ġurnata ġieli. U hija idea tajba ħafna di ta' Black Friday u għaw Malta qed nara jisa tikber kull sena. Ma nafx hekk hix impressjoni tiegħi, tistgħu tgħidu li ħafna aħjar. Dal-aħħar kien hemm xi artikli infatti fuq Black Friday u il-mod ta' kif speċjalment ukoll fost iż-żgħażagħ qiegħda dan l-aspett qiegħed jinbidel. Minħabba naqgħu lura għall-konsum. Jiġifieri kien hemm artiklu fuq Forbes fejn qalu illi Black Friday id-dinja ma tistax tkompli tissostenih dak il-livell ta' nfiq ta' konsum. U meta wieħed jikkonsidra li Black Friday bil-biljuni kollha li jintefqu dakinhar huwa fil-verità
żgħir ħdejn ġurnata oħra ta' shopping frenzy biex ngħidlek illi hemm fiċ-Ċina. Ma nafx jekk hijiex 11/11 dik il-ġurnata, però it is about that day in China hija xi 5 darbiet iktar jinxtraw affarijiet milli jinxtraw Black Friday. U allura hemm dan l-argument kemm tiflaħ id-dinja tissostjeni bir-riżorsi tagħha dan il-livell ta' konsum. U qed naraw qudiemi xi riċerka li torbot ukoll ma' dak li semmit Abigail. 3/4 tal-Ewropej jħossu li għandhom bżonn jikkonsmaw inqas biex jippreservaw l-environment, l-ambjent għal-ġenerazzjonijiet tal-futur. U 78% jixtiequ jqattaw iktar ħin mal-familja u l-ħbieb u 74% fin-natura. Jiġifieri qisu dak li qed isemmi Ben, all right, forsi Ben naqra partikolari illi minn dejjem forsi ma kienx jagħmel bih il-miliet u l-presence u dan l-idea. Però qisu issa hawn trend illi n-nies qed jgħidu, speċjalment iż-żgħażagħ, hemm bżonn nikkontrollaw, hemm bżonn mhux nofqu inqas forsi, imma kif se nofqu kif se nqattaw il-ħin. Qattaw il-ħin nibnu iktar konnessjonijiet bejnietna, nqattaw iktar ħin mal-familja, nieħdu gost bil-familja li mbagħad jidħlu argumenti oħra ta' x'qed jiġri min-natura u dan kollu. Abigail. Mario, kif kien waqfek sekondom ilux kombinazzjoni wkoll fuq l-istess topic rajt l-importanza li tixtri pereżempju affarijiet bħal rigali that will provide value. Jiġifieri mhux bħal speċi naf tixtri affarijiet illi at the end of the day spiċċaw jintramew. Jiġifieri I think that is something which is very, very important to keep in mind as well biex ovvjament resources u ma jnellewx. Biex tabbina ma dan li qiegħed jgħid Jesmond, l-IKEA tal-Iżvizzera għamlu esperiment biex ngħidlek illi dawn flok irriklamaw il-Black Friday, irriklamaw għamlu inizjattiva biex min għandu xi item tal-IKEA li jrid ibiħħilhom lura biex huma jirriċiklawha, setgħu jagħmluha Black Friday, jiġifieri rather than consuming more. So dawn huma kollha idejat marbutin mal-konsum biex ngħidlek, din il-pressure qawwija li konna biex jisna keeping up with the Joneses call it what it was, irridu jisna self-gratification bil-fors irridu xi ħaġa tangibbli jew xi ħaġa. Fil-verità, Abigail, Black Friday kemm huwa importanti għal-retailers? Is it biex ngħidlek ħanuża terminu qed nispustjaw xiri minn perjodu għal perjodu iktar ristret u bi prezzijiet inqas? Jiena Mario parti minn xogħli u li nippuxja Black Friday kemm niflaħ bħala assoċjazzjoni nirrappreżentaw il-businesses. Mhux biex nimbuttaw il-konsum iktar, apparti din is-sena li għandna bżonn naraw żieda fil-konsum ħabba sitwazzjoni partikolari tal-COVID, però biex il-businesses Maltin ma jinqatawx lura. Għaliex il-marketing mod internazzjonali aħna ngħixu f'dinja globalizzata, it will still be there. People will still be on Facebook, xorta ħajkunu għedin browsing the internet and they will be bombarded with Black Friday offers. Allura jiena xogħli hu li naħħajlajtja il-business lokali u li ngħinhom jikkonkorru. Ħalli minn flok nesportaw flusna, tal-inqas li ħanonfqu ninvestu flusna fil-businesses lokali li fl-aħħar mill-aħħar qed isostnu l-jobs tal-Maltin, tan-nies li jgħixu fil-lokal u ħajjerġgħu jiġu reinvested fil-gżira tagħna. Però il-Black Friday allura saret ġurnata pjuttost importanti għal businesses. Kenna snin li kenna record sales. Jiġifieri elbet kwalunkwe ġurnata oħra ta' shopping il-Black Friday.
Meta nistaqsu lill-membri biex jgħidulna x'jaħsbu imma fil-verità huwa displacement tal-kif in-nisa din jonfqu, hemm element żgur li huwa hekk ukoll, jiġifieri people that have the time jagħmlu sew ħafna li jippjanaw minn qabel u r-rigali li jafu li żgur ħajjixtru xorta, they take them out at a discounted price. Però overall, meta taqqat kollox, people end up spending more. Jiġifieri thanks to Black Friday, people are spending more. Avolja they are taking out the discounts, they end up spending more. Għax imbagħad xorta inti tispiċċa tixtri ċertu affarijiet iżjed għax tagħmel iktar kuraġġ biex inti tixtri. And when you add up everything, tispiċċa żid inti fl-infiq bħala familja saru anka jistennew biex jonfqu fi Black Friday, ġifri jekk inti għandek tagħmel kapriċċ, jekk inti għandek illum il-ġurnata m'għadix xi ħaġa tar-retailers biss, illum daħlet fis-servizzi wkoll anka B2B qegħdin narawha tidħol, jiġifieri that they offer these kind of discounts. So in-nies draw issa jistennewha u jippreparaw għaliha. Li għadin issemmu naħseb huwa validu ħafna li jidħol fis-sostenibilità kemm ta' kif nixtru u kemm ta' kif imbijaw u kif namlu l-business. Jiġifieri din hija xi ħaġa li l-awareness żdiedet ħafna fuqha that we need to sell. Inti ovvjament fil-Christmas di bħal meta nsifru ngħidu ħammorru shopping. L-ammont ta' basktijiet u packaging u wrapping li jkollok timla kamra biha, ovvjament binti seġġorhom fil-bagalja. Imma yes, that is something that I think we need to work on much more. Naħseb li ħajkun hemm ħafna inizjattivi ġejjin fuq is-sostenibilità u biex inti you reinvent your business model to be more sustainable. And ma ninsewx il-konsumatur huwa the main driver. Jiġifieri jekk il-konsumatur ħajkun qed jagħżel affarijiet differenti minn oħrajn u ħajkun qed iwarrab affarijiet li huwa jħoss huma ta' ħela kbira u li jdejquh u ma jridx jissapportja, awtomatikament business will have to follow as well. U dan naħseb jiena huwa punt importanti ħafna li wieħed il-focus biex ngħidlek trid tkun dejjem fuq l-edukazzjoni. Kif qegħdin edukaw il-konsumatur, l-tfal tagħna, il-valuri li qegħdin inkatru fihom illi mbagħad jirriflettu fil-consumption patterns, fil-saving patterns, etc. U dan ukoll huwa wieħed mill-oġġettivi li għandna bħala ġemma. Marika, diskussjoni interessanti ħafna, imma il-ħin Għandek raġun, vera, għara, dawk, għetnu pjaċir, mux għagġa, meta l-observations ta' Benni, l-għandu daw il-findings għadda ġerluni naħseb. U da kull iskop ta' riċerka, mux biex tibqa trab ta' kif namlu rapport. So this is, it triggers stuff kif, it's a catalyst to trigger these discussion and also emotions, internament. Il-Black Friday sales, issa, to be fair, kif rajna f-2019, 2018, isu wieħed minn 6 they capitalized on Black Friday. It would be interesting to know. This sena li mill-espensa, mill-li rajt, sajna I'm not Abigail, ġifiri, pero isu Black Friday, mux tal it was extended for a weekend, but it was extended even for a week or even more, basically. So, nimmaġina the sales were bigger. Rightly so, given the pandemic li għanna bħalissa li fairly li għamlu hekk. Però li rajna dawk li they capitalize on Black Friday sales, saqsejni fuq discount, saqsejnihom kemm taħseb li frankajt u rajna li 50 u 51% frankaw inqas minn 50 euro, mhux xi ħafna. 42, u mbagħad għandna 42% or 43% frankaw between 50 and 100 euros u 3% or 7%, again, it's a small fraction of the market li nexxilhom jifrankaw iktar, bażikament. Okay? Issa, payment methods. Kif jixtru Maltin? Ovvjament fi żmien il-miliet qed ngħidu hawnhekk. Mela, bħala payment methods, dawn saqsejnihom huma xużaw l-iktar, which is the most, which are the most used payment methods. Again, this is a multiple response
questions, so the percentages don't add up to 100%, okay? Però this is interesting. Jiena ma immaġinajtix se toħroġ hekk, però in both studies ħarġet li l-iktar li jużaw għax-xiri Malta mhux online il-cash u d-debit card. Kien hemm percentaġġ ta' 15% li uża credit cards, online payment gateways tipo PayPal u hekk ma tantx jużaw u checks vera ma jintużawx, just 1%. Li ovvjament naħseb il-banek daw juħti pjaċir biha dil-check. Però a very interesting finding li il-credit card ġiet użata l-iktar mill-cohort ta' between 30 and 49 years of tertiary education, ġifieri daw kollha jkunu university graduates u li huma impjegati. Ġifieri dak huma il-cohort li ħareġ li iktar jużaw dik il-15%, a good chunk of it kienu they hailed from this cohort. Jiena naħseb li kieku kellna nagħmlu xi ċerka simili u ħajjart li anke nagħmel tipo ta' box through bis-social media tagħna. Naħseb li din is-sena dan inbidel mod sostanzjali, speċjalment bil-COVID, però wkoll bl-introduzzjoni tal-micropayments bil-credit cards. X'inhi l-esperjenza tal-membri tagħkom, Abigail, in terms of dawn l-iżviluppi? Żdiedet ħafna, ovvjament, kieku kellna nieħdu dan is-survey din is-sena naħseb naraw ċaqliqa tajba. Kemm għal żewġ aspetti, waħda ovvjament il-ċirkostanzi naturali tal-ħajja llum it is automatically pushing people into the online world, ġifieri nies li qatt ma kienu jixtru online issa kellhom bil-fors jagħmluha, kellhom jagħmlu dan il-pass, and they probably find it as convenient as other people found it before li kienu għamlu dan il-pass qabel. Ġifieri smajt ħafna nies ukoll li kienu jgħidu ma rrealizzajtx kemm jeħfef li inti tagħmel ix-xirja tiegħek online. Issa di x-xirja it's not as easy li daqs li inti mort tixtri gift, imma llum il-faċilitajiet vera avvanzaw. Ovvjament aċċess għal cards kulħadd għandu, ġifieri it is easy, plus li rajna żieda kbira min-naħa tal-businesses that they are offering the A to Z service biex ngħidlek, ġifieri barra li għandhom il-website li jirfinaw ħafna fuqhom għamlu investimenti to have websites that are really user friendly and functional. You can pay online, you can book your delivery and you will have it delivered within the next day or the following day. So this is something that encourages consumers and makes it much more convenient. At the same time, fejn jidħol cash għaw kampanja kbira għaddejja li l-businesses jafu sew biha to dissuade the use of cash with additional charges biex meta inti tmur tiddeposita, anka cash payments or charges on every check. So there is a drive from that end as well. Ġifieri ħankunu għadin naraw naħseb bidla qawwija. Tajt, Abigail, mhux tal-li huwa minnu, però huwa wkoll trend li wieħed jista' josserva anke li ġrat f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa fejn l-użu tal-cash għal transazzjonijiet naqas mod drammatiku tant li per eżempju il-Bank tal-Iżvezja, il-Bank Ċentrali tal-Iżvezja saħansitra ħa passi biex iġġiel lil-banek is-sistema tal-Iżvezja iżommu jittrattaw il-cash, għax ovvjament handling cash is an expensive thing. U waħda mill-raġunijiet hi li għalkemm kif qatt inti l-aċċess biex wieħed ikollu credit card huwa sostenevoli. L-instab ħalmenu barra minn Malta illi gruppi vulnerabbli huma l-inqas li għandhom aċċess għal credit cards u allura meta inti għandek daw il-banek illi qegħdin jagħmlu minn kollox biex inaqsu l-użu tal-cash u jitfaw dawn l-ispejjeż biex ngħidlek biex inti tikkaxxa check or whatever, qed ikun biex ngħidlek double fuq min l-inqas jista' jaffordja.
U allura għandu l-fuq danis, issa f'dan l-xismu. Din l-esperjenza wkoll qed tarawha intkom? Iva, di hija l-esperjenza ta' nies li l-ammont ta' flus li jdaħlu huwa ftit, allura l-aċċess biex ikollhom cards u biex ikollhom u jew biex jisarfu ċ-ċekkijiet għax jitħallsu biċ-ċekk qed tkun vera diffiċli fuqhom li ġieli jkollu ċekk, pereżempju ċekk ikun vera ammont żgħir u l-expense biex jissarfu huwa ħafna iktar mill-tiġi xwerti, ġifieri dik hija qisu nuqqas aċċessibilità għal dawn in-nies li qed għandhom din l-esperjenza. Li tinkwetani ftit fuq il-kard hija li kultant ma' ċertu nies ma jibdewx jifhmu li dawn huma flus tiegħek ħirġin jew flus li titħallashom. Jiġifieri qisu ma jagħmlux association bejn il-flus tarhom f'idejk u l-plastic money speċi il-kard. Allura hemmhekk aħna bħala konna bżonn li iktar nirrinforzaw x'qed jiġri meta inti qed tuża l-kart li dawn il-flus tiegħek, dawn il-flus li verament fl-aħħar titħallashom. Iva, li qed tgħid Denise huwa sorry. That is their money management system li they take out an amount of money in cash u jippruvaw jgħaddu b'dak il-cash, jiġifieri l-mument li inti ħadtilhom dik il-viżibilità li huma qegħdin jaħdmu b'dawk il-flus li għandhom, inti f'daqqa waħda ħadtilhom il-metodu tagħhom ta' kif huma jistgħu jimmaneġġjaw il-finanzi tagħhom. Hawn nies jużaw l-envelopes għandek il-flus għall-kera, għandek il-flus għad-dawl. Għandek ukoll sezzjoni tal-konsumaturi li huma anzjani illi forsi mhumiex litterati jafu jaqraw jiktbu daqs proporzjoni kbar li jafu jimmaniġġjaw flushom imma jimmaniġġjaw mod li għax għandhom il-cash viżwalment qegħdin jaraw, etc. U illum u din kienet it-tema ta' speech li tajt il-Malta Bankers Association ftit ilu. Illum daw la jafu jużaw ATM, jekk imorru biex jisarfu ċekk jgħidulhom li trid tiddepożitah inkella nżommlok ma nafx kemm. Mbagħad jridu jiġu fil-ċirkostanzi tal-Covid u ġara kollu. Jien personalment inkun skomdu jekk ma jkolli xi ħaġa cash fil-but ngħid id-dritt, però rari nuża l-cash, jiġifieri ma nafx kif nispjega. Ben, what's your kif ħanaqbad ngħid ir-relazzjoni tiegħek ma' cash? Tippreferixxi li jkollok il-cash f'idejk, tippreferixxi cards, kif? To be honest, milux vera ġat l-istorja tad-daħ fej konti għat shopping ġo shopping mall u jiena ma tantx għandi relazzjoni ma' cash fis-sens tantaw jiena nħobb nkun kemm jista' jkun light, anke wallet ma nipprova nżommx jekk jista' jkun illum il-ġurnata bil-mobile tista' tħallas ukoll u ġiet isni drawa dal-aħħar li noħroġ bil-mobile biss, ġieli anke ma neħux wallet miegħi kolli qadja ta' malajr. U ġrali hekk ukoll ġo shopping mall għax inkun moħħ nistrieħ li għandi aċċess li nħallas bil-mobile jekk irrid. Dħalt ġol car park, għamilt li kelli nagħmel u f'nofs ix-xirja tiegħi li għall-grazzja tal-la ma damitx ħafna, indunajt li ma kellix flus kontanti fuqi biex nħallas il-biljett tal-car park. U għal sekonda għattu hija tissa nara x'nagħmel, ma eventwalment għatt jiena ħan issakkar ġewwa m'għandix biex noħroġ barra mill-car park. Ġrejt sal-magna biex nara r-rati fuq il-magna ta' kemm tiswa konna ċekkejt fuq il-biljett fiex intħalt, ikkalkulajt li kont hemm inqas minn siegħa, l-akki li kienet under 2 euros u kelli xi ftit żgħar jiġru fil-karozza għaliex kieku ma kontx nafx nagħmel kien ikolli ċempel xi ħadd jew waqaf xi ħadd fit-triq biex isellif li flus. Ġejt ukoll. Nifhem il-punt tiegħek li ġieli tħossok komdu li jkollok xi cash fil-wallet imma as-such ma tużaħħomx, imma kif ġara li tajjeb li jkollok backup ta' cash. Jiena isruħi issa mal-anzjani, jiġifieri
il-mentalità hemmhekk qiegħda. Għadni niltama xi ftit twienet, to be honest with you, għadġni mort partikolari li fis-sajf il-tajt miegħu li ma tbedix jaċċetta cards xorta. U għalhekk forsi at the back of my mind ngħid tajjeb xorta ġol xi cash fuqek. Rari ta' ġifieri post wieħed li ġini f'moħħi, ma nafx hekk ix storja incident naqra mhux tad-daħ imma interessanti. Fuq li qed jgħid Ben, jekk inti tmur il-fuel station jiġri ħafna drabi li jekk inti ma jkollokx il-cash u tkun after hours, inti you cannot refuel your car. U sa fejn we can see bħala fil-futur mhux se jkollna żmien li inti tmur bil-cash u ma jaċċettawlekx il-cash, però li tmur bil-card u ma jaċċettawlekx il-card tista' tiġri għax hemm il-charges li wieħed ma jkunx jaf bihom bħala konsumatur. And these charges are not very small. Meta tara pajjiżi oħra barra minn Malta hemm livelli ħafna iktar kompetittivi. Jiġifieri il-każ li qalben hawn daqsxejn minnu mhux ħażin and retailers have included cards not because it's worthwhile for them għaliex inti għandek dejjem biċċa minn dik il-kejk li qed tinqata għal xejn because this is always automatic il-transaction li jsir biex tmur għand il-bank. Imma għaliex il-klijenti tagħhom jispiċċaw jitilfu l-klijent għax inti m'hemmx dik il-komodità li tista' tħallas bil-kard, qegħdin ikollhom idaħlu il-card payments. Jiġifieri hemm ċertu aspetti li anke għall-business mhux dejjem qed ikun qed jaqbel u l-affarijiet mhumiex qegħdin jimxu in sync bħal meta semmejtu tal-anzjani meta il-banek jiddeċidu li jagħlqu ċertu branches. It's not very economically feasible for them li jkollhom il-branches imma rridu naċċettaw li hawn ċertu segments mis-soċjetà li għandhom bżonn jiġu servuti mill-branches. Tajjeb. Marika. Yes, għad beċi nisma' il-discussion vera tajba. Mela, il-payment methods, mela, dawk li jużaw il-credit cards. Ma tantx kien hemm, fil-fatt kienu l-ammont iżgħar ħafna, però saqsejnihom, meta użajt il-credit card, inti did you keep in mind ħadd konsiderazzjoni li jekk f'jannar ma jkollokx biżejjed flus biex tħallas il-purchases li għamilt tista' ovvjament tħallas l-interess u l-interessi u kien hemm a good 75% 2019 għallunna l-essa da l-numru ma da xej żgħar, ġifieri forsi it's not that significant. Però ħanistaqsi malaj l-panel. Tafu x'inhi r-rata tal-interessi fuq il-credit card tagħkom? Jien ma nafx. Għatlit kien idea. Pero having said that, I never miss a payment. Ġifieri understanding order, biex tintħallas, għaxi kella biex ninsa nħallas marriċċej, ġifiri, so, pero insomma, tajjeb li ħarisna lejn di. Mela, issa, saqsejnihom, intom kellkom biżejjed flus biex tixtru il-presents, il-regali li xtaqtu tixtru to your loved ones, basikament, issa, a good percentage, really 9 out of 10, għalunna Iva, we had, pero jenna we had 10, dak 10% għalunna, yes, we found it difficult. Issa, cohort minnom, to be fair, to be expected, the 18, 19-year-olds, ovvjament ma tanġi kollom flus fidejhom u batew. Pero biex ikollok wieħed minn 10 jixtri l-regali għal-familja tiegħu, etc., ma jistax. It may be a bit worrying fil-fema tiegħi. Dina għabbenajta din l-istatistika u niġi għal dak li qalet iktar kmieni Denise mal-propensità għal-faqar li għandna għaw Malta, jiġifieri il-riċerka, l-aħħar riċerka turi li hemm xi 82,000 Malta li huma at risk of poverty. Li huwa più o meno 16%. U allura meta nara dawn ir-riżultati 16% li għandek huma dan l-istrata. U dawn ir-riżultati ta' kemm qed nipprova nara fuq l-iskrin tiegħi 13 u 14
14%, 12% li jew għandhom diffikultà jew jikkollaboraw ma' xulxin. X'pari rittuhom Denis, nies li huma għaddejjin minn stadju tal-ħajja fejn din hija diffiċli, kif tgħinuhom? Mela, tajjeb li ninnotaw ukoll li r-rigali jisom għandhom il-konnotazzjoni soċjali wkoll, speċjalment fejn fl-uliet. Hemm tibda tinduna li l-ġenitur ikun jixtieq li jagħti lill-uliedu l-aħjar rigali għall-milied meta jikkumparaw meta l-midja timbu hemm flus ħafna bombardament ta' x'inhu in-trend bħalissa. Ġifieri dik hija waħda mid-diffikultà li aħna nintaqgħu magħha. Aħna meta nindirizzaw, mhux nindirizzawx l-individu, naħdmu bħala familja. Jiġifieri naħdmu bħala familja, it-tfal ukoll qegħdin ngħinhom jirrealizzaw li x'inhu il-need u x'inhu il-want li hemm bżonn, speċi xi ħaġa rrida jew xi ħaġa għandi bżonna. Vera tgħidli rigali tal-miliet forsi xi ħaġa li nixtieq u li nawdelna ħajkolli. Però nippruvaw ninġibu l-familja tirrealizza li hemm affarijiet li huma aktar importanti u hemm rigali li nistgħu nagħtu li forsi jkunu mal-budget tagħna. U wkoll l-attenzjoni u l-ħin li nagħtu l-xulxin, jiġifieri għalkemm ir-rigal materjali huwa importanti, huwa wkoll importanti il-ħin li nagħtu lill-xulxin. U din naħdmu wkoll fuq anke fuq l-aspett ta' ikel, jiġifieri meta nippreparaw il-menju naf li Marika ħassemmi xi ħaġa fuq kif inqattaw il-miliet flimkien, li nkunu sostenibbli anke fl-ikel nippreparaw, jekk hemm ikel li huwa tal-istaġun u xorta nistgħu nagħmel ikla tajba, nikkonsidrawha wkoll. Grazzi Denis. Mela, għal dak li tajt Denis, saqsejnihom ukoll fuq il-hosting of family and friends in Christmas time, jiġri m'hemm before Christmas Day, New Year's Day, ma when they huma jkunu l-hosts, ovvjament ta' friends, relative colleagues jiġhom id-dar tagħhom. Issa, saqsejnihom whether they hosted any family and friends during Christmas Day u New Year's Day, għandna 2019 għandna 44% li qalu iva u 2018 ukoll hemmhekk qegħdin 47%. Issa ovvjament il-cohort iż-żgħir ta' bejn 18 u 29 daw l-inqas li hostjaw, ovvjament għaliex għax huma ġew hostjati huma, ġifieri jew forsi morru għand il-parents tagħhom jew għand in-nanni tagħhom, ġifieri sew raġunata. X'se tagħmlu l-aqwa għall-miliet? Jiena family ma ristretti ħafna fejn sorti nagħmlu whole day, forsi nagħmlu 2-3 hours thanks to COVID. Ben il-pjanijiet tiegħek tagħkom? Very similar. Aħna xortina tajba way li l-kunjata palissa għattejx magħna għattejna ħafna. I am blessed with a very lucky mother-in-law. Min jgħid li mother-in-laws are monsters, ma taqamal mother-in-law. M'hemmx ċajt fuq il-kunjata, ben jiġifieri. Dan għax qiegħed on record, jiġifieri jew. Żgur għax qed Norjela di, allura. Yes, we're unfortunately il-circostanzi huma li huma, so we're going to have to do a virtual Christmas, we're calling it, and which is fun as well. We'll make the most out of it. Dan jirrifletti wkoll dak li qalet Abigail l-ewwel illi il-familja għal dan il-milied donhom iktar qegħdin iħarsu lejn internament biex ngħidlek how to entertain internally themselves, forsi spoiling themselves a bit, iktar minn perjodi oħra minħabba ċirkostanzi. Very good. Mela, issa għadda li taċċenna li ħġa Denis, fuq met dawk li hostjaw, all right? So mux il-500 kolla, pero jek taraw l-N hija 219 2019 u 235 2018. Saqsejnihom, u di tajba, di oġbitni ħafna, li jekk kelkomx
food leftovers, tipo ta' finti aħna l-Maltin naħseb inħobbu meta nġibu nis id-dar, nsajru, kważi tispiċċa kulħadd fuq xorta baqa' ħafna ikel għadu ma tmiss, bażikament, ġifieri. Issa però iktar interessanti hija x'għamlu bil-leftovers. Però this, I believe, it's a very good sign. Li a good 90%, rounding up the figures, they actually froze or sold the items. Ġifieri ftit ħafna li remew li kelli kien baqa. Issa forsi dak il-4%, forsi għax ma tantx kien baqa, jew kien ikelli ma tistax terġa' tistorja bażikament. Però at least hawnhekk ħadd pjaċir dil-finding. Mela. Saqsejnihom ukoll fuq the use of well-being services, kif qedna l-ewwel beautician naf messaġġ, hairdresser, etc., and the purchase of new clothes during Christmas. Taf inti dak li jkun joħroġ festini u hekk u jixtri dik l-outfit jew tnejn jew libsa jew tnejn għal fi żmien il-Christmas. Issa, interesting, I believe this is very interesting li kważi nofs ta' żewġ snin, 2018-2019, jisu round about 50%, għallu le, għamilna the same visits to my usual hairdresser, my usual beautician, my usual massage, or what have you, u baqat l-istess. Li jisu wieħed minn 10, 12, 11%, li għallu yes, I visit more. U daw l-iktar li kienu fil-younger cohort between 18 u 29 years. Purchase of new clothes, għawek għanna Iva, wieħed minn tnejn jixtri, new clothes li in a way tifimax, forsi anki skont fejn se tmur, jekk forsi New Year's Eve, is the sena, fil-galla xi dinner u hekk u dak li jkun naħseb ovvjament se joħroġ iktar fil-Christmas milli jagħmel. Jew he capitalizes fuq tajt isma' nixtri fil-Christmas u mbagħad nużaha maybe along or throughout the year, basically. All right? Okay, meta wieħed jara dawn il-figuri, ovvjament fiċ-ċirkostanzi tal-COVID, I think these figures may go out of the window. Yes, absolutely. Kif qed jimmaneġġjaw is-sitwazzjoni retailers, per eżempju, f'dak li huwa inventory. Retailers mhux biss tal-ħwejjeġ, jiġifieri ovvjament tal-ħwejjeġ għandek il-problema għax ġiet il-moda u mbagħad għaddiet u għandek l-stock, jekk forsi stock jgħidha fuq ix-xorb għax inti dak is-settur tiegħek għandu shelf life iktar qawwi you can plan. X'inhu huma d-diffikultajiet daqshekk li qed inisibu? How are they managing? Fil-fatt, stocking was one of the biggest headaches during COVID. Fil-fatt, in November bdew joħorġu ħafna stocks ġodda u tarom li msarinhom saqajhom li ma jafux jisperaw li ħajimxi dan l-stock. Kien hemm min pereżempju anke il-preparation to Black Friday jgħidulna we took a gamble, we ordered, nafu li hawn min ma milx ġifieri they ordered very little. U ħareġ l-stocks li kellu li ovvjament mxew bil-mod, ġifieri dan anke fejn tidħol it-teknoloġija, fejn tidħol the-digital tools. What was one of the biggest headaches. L-iktar li rajnija, l-iktar li ħassejnija fil-ħwienet tal-ħwejjeġ kif qed tajt inti, li daw ovvjament għandhom 4 seasons, hemm il-mezzu temp, hemm ix-xitwa, hemm is-sajf, u daw dejjem jinġemalhom l-istokk. Fl-istess ħin qegħdin jaraw is-sena d-dieħla x'ħajkunu qegħdin jordnaw għax iridu jaħsbu minn qabel. So it was a very big headache. And one of the ways they were managing this is with earlier sales and discounts. Ma tantx hemm metodi oħra x'jistgħu jagħmlu, però fejn jitlu servizzi u elegant wear u affarijiet hekk ovvjament din is-sena ħajkunu qegħdin ibatu iktar għax avolja rajna dik l-istatistika li tajt li they visit as usual, dik ikun hemm xi ħaġa moħbija. As usual means that they make sure li in end November, December they surely go to the hairdresser biex jagħmlu seba' u affarijiet, they surely go to the nail technician, il-beautician,
Ġifieri dawk isiru kollha qabel il-festi li issa ovvjament l-urġenza mhix se tinħass daqshekk għax kemm ħanoħorġu ħajkun limitat ħafna. Ekku. Marika, nimxu biex Yes. nikkonkludu Yes, għax il-ħin jaqa' L-aħħar section actually ta' u naħseb importanti ħafna, ġifri di sensazzjoni baqanna biss. Mela, Christmas spending, issa tkellimna ħafna kif xtrawx, ma xtrawx u hekk, imma kemm xtraw issa għanaraw. Issa, hawnhekk naraw li saqsejnihom kemm infat inti għalhekk ftakru minni f'Jannar fi frar, ħalli huma jkunu ħadu stok ta' kemm nefqu mhux jkunu jafu ġa, ovvjament, kemm nefqu waqt il-Christmas. Rajna li up to jisu 20%, I'm rounding the figures ta' kapalin. Għalu għanfaqna nqas minn 100 euros kollox, pero a good 52%, 41%, let's say, għadrit namlu għed minn tnejn, nefqu bej 100 u 300 euro, which is maybe for some pockets, it's not little, you know, 25% nefqu between 200 and 500 on gifts, and about 9% mux ftit, għed minn 10, nefqu between 500 and 800. Pero again, kifet najdu, loved ones, forsi kollok familja kbira, kollok neputijiet, Christmas, kif ma nafxek biex Abigail Kollok il-budget. Konti ma jkunu jridu jgħatu speċi, at least di jena l-impressjoni li għandi ġifiri, pero mux ftit da, pero it's a season to spend sa ċertu punt, pero għaw min forsi jgħajtu koll, isma jiena neputijiet jom ma natijom xafna during the year, imma fil-Christmas jew fil-birthday maybe intijom, a good gift. Basikament. Saqsejnijom bħala average spend li għam fuq entertainment, kif dis-sena żgur se tkun ħafna inqas, però 50% għalu less than 100, 32%, 32% għalu between 100 and 300 euros, just 7% għalu iktar minn 300 u 500. Sa, titqis imma entertainment u bat għandek il-Christmas presents, apparti li if you're hosting, tittixer l-ikel, ġifri għarra kem, hemm spejjes u li tajni tista ma tamilhomx, imma mbagħad għandek familja, għandek Christmas, so people need to live, ukoll fl-istess ħin, apparti from saving for a rainy day. Dan huwa l-iktar settur illi intlaqat u xekka Abigail, restaurants, entertainment. Yes. Il-sinjali bdew kmini ħafna. Hemm il-komplikazzjoni din is-sena li ħafna minnhom they cannot serve alcohol because of the license u affarijiet hekk. And you do not imagine going for a meal during the festivities u ma tistax tieħu tazzambit jew inkella and you cannot have a cocktail taf kif. Plus li s-sinjali kienu jidru minn kmini li fejn is-soltu jkunu fully booked bl-staff parties u bl-ikliet dis-sena ovvjament it's not something that is being indicated. Sign of the times, unfortunately. To be fair, li nixtieq insemmi li hemm ċertu businesses they were innovative and forsi tkunu rajtuhom ukoll minn xi leaflets li jkunu qasmu li they are preparing a nice family meal for a number of people skont kemm jgħidulhom forsi nies ikunu jixtiequ they enjoy the time. Ovvjament ma nistgħux inqattaw ġranet flimkien illum il-ġurnata forsi ftit ħin and instead of spending so much time cooking, you have a hearty meal that you can eat u jisek sajjar ta' inti id-dar. U biex inkompli ma dak li għajtin ta' Abigail f'dak li huwa idejat innovattivi biex wieħed biex ngħidlek jibbilanċu għan meġdu, barra li qegħdin jagħmlu jsibu modi differenti ta' kif pereżempju jekk qabel kien isir staff party u issa mhux se jsir mela lill-impjegati se nofrulhom xorta rridu ntuhom xi ħaġa biex nirrikonoxxu dak kollu li għaddew matul din is-sena, is-sagrifiċċji li għamlu s-support. U allura qegħdin jivvintaw affarijiet bħala anki semmejt inti
għal-miliet jibatu, mux għal-miliet imma jibatulhom itlaw kulħadd qed jikol fl-istess ħin over Zoom per eżempju, jew inkella rigali żgħar minflok l-ikla tal-miliet. Min jista' jinvesti f'dawn il-ġesti biex insejħilhom hekk. Ovvjament huwa investiment fil-futur għax ikunu ġesti li huma apprezzati mill-ħaddiema għal meta ovvjament l-affarijiet ukoll jiġu għan-normal. Però ir-realtà hija dik li mhux kull azienda tkun tista' taffordja dawn l-inizjattivi. Aħna bejnietna Mario bħala staff dis-sena peress li ma nistgħux niltaqgħu normali u nagħmlu l-Christmas Santa Gifts iddeċidejna li l-istess ammont li nġibru s-soltu ħanażlu an institution u ħanatu donation li żgur din is-sena smajna kemm għandhom bżonn iktar minn qatt qabel is-support. Ġest sabiħ ħafna proset. Marika, nikkonkludu? Iva, fil-fatt le, nista' nagħlaq hawnhekk, però l-aħħar forsi slide hija again going back to the financial attitudes li saqsejnihom dik statement, money is there to be spent, taqblu u ma taqblux. U naraw hawnhekk li 21% jaqblu li money is there to be spent. Ovvjament di ma tirriflettix dis-sena, naħseb żmien il-Covid kulħadd qed joqgħod attent ħafna nimmaġina, però għall-finijiet ta' żewġ Christmases li kellna dik is-sitwazzjoni sa we're hoping for a better Christmas next year u vera mpattu għal dak li batejna fl-2020. Jasmine, kien hemm xi mistoqsija jew xi osservazzjonijiet fil-chat forsi? Ħadd għandi ftit kummenti żgħar, kien hemm xi ħadd mispaċ kienet semmiet li financial education u financial literacy huwa topic ovvjament huwa importanti ħafna. U tar ovvjament il-valur tiegħu li jsir suġġett tal-iskola. Huwa xi ħaġa li jiena wkoll personali nemmen fiha ħafna u li nixtieq li meta kont iżgħar kellna il-faċilità li għalmuk ukoll tibbaġġittjaw u tagħmel il-pjanar tiegħek għall-futur li jista' pratikament jifrankalek ħafna problemi fil-futur. Jiena stess ġieli nkun qed ħaspeċi ngħidha pereżempju meta kont żgħar kieku għamilt hekk, taf kemm kont nkun aħjar, jiġifieri bħal-speċi you start learning through experience. Fil-verità ma biex wieħed jippreċiża wkoll il-skills and financial capability jiġi mgħallem ġewwa l-iskejjel b'mod transversali, jiġifieri tramite suġġetti oħra bħal PSCT, bħal matematika, etc. U aħna minn naħa tagħna bħala ġemma qegħdin nikkollaboraw ħafna wkoll mal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex niżviluppaw riżorsi għal dan il-għan għadna kif konkludejna kompetizzjoni letterarja fuq temi ta' kapaċità finanzjarja biex ikun hemm kodba għal studenti ta' età żgħira minn 5-11 sena u ħadna diversi inizjattivi biex dawn il-konċetti ta' tfaddil, budgetjar, etc. jiġu installati wkoll minn età żgħira. Xi ħaġa oħra, Jasmine? Yes, kumment żgħir ieħor nixtieq nfakkar ukoll minnhom Abigail semmiet li hawn ħafna modi ta' kif ħafna nies jagħmlu l-budgeting tagħhom hawn min juża just pen and paper hawn min juża envelopes, ġifieri hawn ħafna metodi differenti. Nixtieq nfakkar lill-udjenza kollha li aħna bħala ġemm għandna wkoll id-downloadable budget planner għal min ovvjament huwa comfortable li juża applications fuq il-mobile jistgħu jidħlu fuq il-website tagħna gemma.gov.mt u jistgħu jużaw is-search biex jiktbu budget planner u minn hemmhekk ikunu jistgħu jiddawlowdjaw l-application. Fiċ-chat hawnhekk ukoll għadni kif tfajt link earlier on fejn hemm il-link direttament fejn jistgħu jiddawlowdjaw l-app. Tajjeb, grazzi Jasmine. Wasalna fl-aħħar ma fadalli xejn ħlief li jiena nirringrazzja lill-panel tal-kontribut tagħhom tal-li jagħmlu dan il-ħin naf li pereżempju Abigail kellha tiġġagilja naqra l-appuntamenti tagħha biex tkun tista' tkun magħna. Il-Denis, grazzi ħafna, Marika proset tal-preżentazzjoni
riċerka utli u interessanti ħafna. U fl-aħħar u mhux l-inqas lil Ben u lil Jazz, aħna l-irġiel nibqgħu dejjem tal-aħħar, nirringrazzjakom nirringrazzjakom tal-kontribut tagħkom. Nixtieqilkom ukoll il-festit tajba lilkom u l-parteċipanti kollha. Grazzi, narawkom u nfakrukom li ħajkonna ovvjament webinar ieħor għal nofs Jannar u fuq dan nikkomunikaw magħkom aktar qudiem. Grazzi ħafna. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.